Zdravo ljudi, ja sam Vuk Ristović iz Užica, psiholog po profesiji, a vi gledate kanal Psiho Vuk Put oko sveta. Evo u ovoj današnjoj epizodi u serijalu o ludim diktatorima malo se geografski približavamo i našoj državi. Pričamo o bivšem rumunskom diktatoru Nicolae Ceausescu. Sad, ovaj Ceausescu, svi ste čuli za njega, i za njegov tragični kraj. Znači, rođen je u Skornicestiju, to je jedno seoce u Rumuniji, blizu Craiove, nekih 80 km od Craiove, 1918. I sad ono što je fora, on nije završio ni osnovnu školu, završio tipa 4 razreda osnovne i već 1929. znači kad imao 11 godina, otišao u Bukureš da radi kao obućar, odnosno šegrt kod jednog obućara. I sad šta je fora, taj obućar kod koga je bio šegrt Ceausescu, taj bio komunista. I tu se Ceausescu zalude ovim, da kažem, komunističkim idejama. I već u 33. godine, znači kad imao 15 godina, je prvi put uhapšen. I posle još mnogo puta hapšen, znači međutim 47. nakon Drugog svjetskog rata, komunisti dolaze na vlast i tu, znači da kažemo, mladi Ceausescu napreduje brzo u toj hijerarhiji i 65. godine postaje, da kažem, generalni sekretar Komunističke partije Rumunije, odnosno to je nešto što bi danas bilo predsjednik, nego tad se prosto drugčije ta funkcija zvala. Nasledio ovog Georgije Georgiju Deža, simpatično ime, na mjestu tog generalnog sekretara. I sad u početku je, da kažemo, Ceausescu čak beležio neke onako solidne rezultate, da kažemo, Rumunija imala neki ekonomski rast tih krajem 60-ih, 70-ih godina posle i tako. Međutim, ovo je bilo dosta onako isforsirano, da kažemo, i na bazi velikog spoljnog zaduživanja, znači velikog spoljnog duga i jedne, da kažemo, isforsirane nasilne industrializacije. Znači, gdje su ljudi na silu faktički odvođeni sa sela u gradove da rade u fabrikama, znači čitava su sela uništavana, naročito ona sela etničkih manjina gdje su živjeli većinski Mađari, Nemci, tome slično. Znači, to je proces koji se zvao sistematizacija, mislim, kao nešto zvuči, ali zapravo surov proces. I sad na bazi toga i te industrializacije kao ostvare neki ekonomski rast. Međutim, vidjet će se posle u šta je ovo otišlo. Dok ovaj sam Ceausescu, znači, smatra se da je ta njegova izgradnja kulta ličnosti počela nakon 1971. Kada je posjetio, Severnu Koreju i tadašnjeg njenog predsjednika Kim Il-sunga. I kad je vidio, kako oni funkcionišu, po kojim principima i tome slično. I onda je on počeo ove principe da implementira i u svoju državu, gdje je počeo da organizuje masovne mitinge, gdje je na silu dovodio ove radnike državnih preduzeća, svi su bili tu obavezni, ucenjeni da dođu. Možemo ovdje malo napraviti paralelu i sa stanjem u našoj državi. Znači, na silu su pravljeni ti veliki masovni mitinzi, svugde su bili Ceausescu-ovi plakati, slike u svim državnim institucijama, tome slično, kako već funkcioniše kult ličnosti. Također uvek je voleo to da ide po školama, da se slika sa decom, kao. Sad ono što je naročito tu interesantno, on je bio onako hipohonder i tako paranoičan i plašio se zaraze. I onda su bila deca u obavezi kad bi on posjećivao neku školu da budu u karantinu par dana pre nego što dođe, kao da mu ne bi prenela virus, možete misliti. Također imao svog ličnog probača hrane, kao da ga ne bi otrovali i tako. Još neke bizarnosti tu vezane za njega i za ovu njegovu ženu Elenu, znači imao tu neku potpuno bizarnu ženu, da kažemo, isto neobrazovanu koji on što je bio, znači isto nije osnovnu školu završila, ali je bila nešto umišljena, mislila da je mnogo pametna i tako, a kao volela hemiju i onda je Ceausescu kao sredio, da dobije diplomu tamo na nekom fakultetu rumunskom, kao da je doktor hemije, možete misliti. Čak je organizovao bio konferencije kao i kongrese tih hemičara, kao da bi ona tu držala svoje govore, kao neka istraživanja prezentovali, tome slično, što su naravno radili rumunski hemičari tu, ali kao ona se potpisivala, i tako. Inače, imali su 82 kuće širom zemlje koje su se uvek grejale, jer kao ova Elena nije volela da uđe u hladno.
I onda možda nisi uvek se grejale te kuće, a ovamo 80-ih bile u Rumuniji restrikcije grejanja, bukvalno, znači narod se smrzavao i to. A glavna im je bila rezidencija ta Palata Primavera, jeli, stavit ću ovdje slike da vidite kakav je to bio luksuz i raskoš, što kaže. Sad još ovako vezano za samog Čaušeskua, znači rekli smo prvo 70. godina je bilo to kao neki ekonomski rast i nešto. Međutim, kad je video kako država, postepeno nagomilala taj spoljni dug i tome slično, on je onda početkom 80-ih odlučio kao da vrati sav spoljni dug. I uveo je sulude mere kao štednje i to restrikcija i tako. Znači gdje su građani imali bonove faktički za hranu na koje se uzmala hrana i neke te kao norme su bile 10 jaja mesečno. Znači to je čak i manje od ovoga što je Toma Mona predlagao za 2 dnevno, onda tipa 200 grama maslaca na mjesec dana, pola vekne hleba dnevno i tome slično. Znači svaki dan su bile restrikcije, struje, grejanja i znači na svemu bukvalno se ekstremno kao štedjelo na stanovništvu, gdje je stanovništvo maltene gladovalo, da bi se sav kao izvoz išao u inostranstvo poljoprivrednih proizvoda, industrijskih i tome slično, i da bi se otplaćivao ovaj spoljni dug. Ono što je interesantno da je Čaušesku na kraju ovog svog suludog poduhvata uspeo da otplati sav spoljni dug Rumunije i Rumunija je to neko 31. marta 1989. postala prva država na svetu koja nije imala kao nulti spoljni dug. Sad to ne znači da je bilo neko pozitivno ekonomsko stanje u državi, jer je država dovedena na ivicu masovne gladi, kako je rekao, zarad toga. Ali ono što je interesantno da i za vreme te kao po znacima navoda štednje, Čaušesku radio ove svoje megalomanske projekte. Znači 1984. je počela izgradnja onog čuvenog parlamenta u Bukureštu, što je kao druga najveća administrativna zgrada na svetu posle Pentagona. Znači to je ogromna jedna građevina, ja sam i bio u Bukureštu kao dečak, znači to se ovako ide jednim bulevarom i tamo par kilometara napred je to glomazno, onako čudo. Ogromno, betonsko. I znači on je da bi izgradio taj rumunski parlament srušio ceo istorijski centar Bukurešta, nekih 700 zgrada, tamo 17 crkava starih, 6 sinagoga, znači sve to što je bio kao centar Bukurešta je porušeno da bi se napravio kao taj bulevar i tamo parlament. Znači to je ogroman jedan projekat koji uopšte nije i završen do Čaušeskovog svrgavanja 89. Znači jedan onako, ogromno trošenje budžeta dok je narod gladovao. Sad ono što je negdje najkarakterističnija priča za ovog Čaušesku je taj njegov spektakularni pad sa vlasti, pa da vidimo malo kako se ta dešavanja dogodila, Znači sve je počelo, ta rumunska revolucija, narodni ustav, znači počela je u Temišvaru 16. decembra 1989. Kada su velike mase ljudi počele da se skupljaju u znak podrške tom jednom mađarskom svešteniku Laslu Tekešu, koji se strogo borio i pričao protiv ove sistematizacije, ovog rušenja sela koje smo već ranije u videu pomenuli. I sada Čaušesku, koji je tad bio u diplomatskoj posjeti Iranu, se tu nije nešto mnogo opterećivo, on je računao poslaće policiju, vojsku, ovu njegovu čuvenu tajnu službu Securitateu, to je bila ta moćna tajna služba tada, znači imali su 15.000 agenata i 700.000 doušnika, to je kao da je svaki 30. Rumun imao neku saradnju sa Securitateom, znači baš moćna tajna služba i to, i da će to tako silom taj ustanak da se uguši i tako. I tamo su zaista u Temišvaru dosta bili onako krvavi obračuni po ulicama, tu je nekoliko stotina ljudi izgubilo život, ne znaju se baš tačne procene, ali... I onda Čaušesku kad je došao iz Irana imao ideju kao da održi u Bukureštu veliki kontramiting, kao da pokaže da je on jači od ovih demonstranata, protestanata, možemo povući paralele neke i sa našom državom, znači uvek to sve kontra, kao da se pokaže moć. I on je tu sazvao na silu, bukvalno je ova njegova tajna služba dovlačila radnike iz preduzeća, iz državnih institucija, znači tu na taj veliki miting, kao na tu centralnom trgu u Bukureštu. Međutim, tokom mitinga
ovi demonstranti koji su kojima je naređeno da tapšu, aplaudiraju i to sve što Čaušesku kaže, već posle jedno minut Čaušeskovog govora počeli su da vrište, da ono kao da kao nešto skandiraju i tako. Znači nastao je haos, opšti metež u gomili i oni su počeli tamo i da napadaju na tu zgradu i sve, na policiju i to. Znači počeli su neredi, Čaušesku se ovamo povukao i pobegao odatle. I sad sljedeći dan, kako je sve više i više ove mase naroda počelo da se skuplja u Bukureštu, kako su bili tu oružani obračuni, policija i vojska postepeno počela da prelaze na stranu naroda, znači samo je ova sekuritatea onako ostala čvrsta uz Čaušeskua. Čaušesku je odlučio kao da beži iz Bukurešta, on i Jelena, helikopterom vojnim i dao je naređenje tom nekom pilotu i ovaj ih je vozio tamo najpre u grad Snagov, pa su posle Snagova u neki Titu i tako. Međutim, kasnije u jednom momentu ovaj pilot je počeo da se plaši jer je čuo tamo u radiokomunikaciji s vojskom kao u fazonu da je bio ustanak, da je vojska uz narod, da nije više uz Čaušesku i tako. I on je počeo da se plaši da će protivvazdušnom odbranom da će oboriti helikopter. Gde su Čaušeskuovi i onda je sleteo, nije hteo dalje da vozi. I onda su ovdje, ovo je smiješna onako priča, su Nikolaje i Jelena ustopirali na tom jednom putu u blizini Targovišta, ustopirali nekog automehaničara. I on je kao rekao, da, povešću vas ja vam u taj jedan poljoprivredni kombinat, kao tu možete da se sklonite. Kao da vas tu čuvamo. Kao. Međutim, taj direktor tog kombinata je zapravo bio opozicioni i mrzeo Čaušesku i tako. I ovi kad su ušli tamo, on ih je zaključao u sobu i pozvao vojsku ovu Rumunije koja je već bila, znači, anti-Čaušesku. I onda je u narednim danima održano suđenje Čaušeskuovima za sve što su uradili za vreme svoje 25-godišnje vlasti, koliko već. Dobro, ovo jeste bilo onako jedno, da kažemo, montirano brzo suđenje, znači jasno je bilo da će oni njih pogubiti i to, da će biti osuđeni na smrt. Ono što je zanimljivo da se Čaušesku sve vreme tokom tog suđenja držao onako ponosno i kao da nije ni shvatao u čemu je problem, kao šta je on to loše učinio Rumuniji. Znači, delo je da on toliko bio u svojoj fantaziji, svom nekom matriksu, da nije shvatao probleme prošćog čoveka, koji su ljudi siromašni, gladovali i to sve, jer su on i Jelena, hvala Bogu, živeli po palatama i to. Znači, bio je potpuno u svom svetu i na kraju su ih oboje prislonili tu uz zid jedne osnovne škole i tu su ih streljali. Znači, tako se završila ta cela peripetija Čaušeskuovog režima, da kažemo. Eto, ako vam se sviđa ovakav sadržaj, stavite like, zapratite ovaj naš kanal, delite video ljudima, komentarišite, pitajte me nešto, uključite zvono da izlaze notifikacije i gledajte kanal Psiho Vuk put oko sveta. I još nešto da kažemo što smo saznali u međuvremenu, tužio me ovaj predsjednik opštine Čajetina, Milan Stamatović, kao za onaj video o Zlatiboru, neku uvredu časti, kako se to već tom pravnom terminologijom kaže, tako da će to biti onako jedno, da kažemo, veoma zanimljivo iskustvo, da vidimo kako funkcionišu ta suđenja, procesi i tome slično. Ja sam to voleo još kao mali, gledao sam u seriju Bostonski advokati i tako, imao sam čak neku ideju da studiram prava u jednom periodu života, tako da bit će interesantno i to, da kažemo, još na neki način odslikava ovaj sveopšti cirkus u državi i društvu. Znači da jedan predsjednik opštine tuži youtubera što mu nešto rekao u snimku i tako, mislim, apsurdno, ali dobro. Tako da vidjet ćemo, ali tek u februaru je prvo ročište, tako da o tom potom vidjet ćemo kako će se to odigravati. A vi gledajte kanal Psiho Vuk put oko sveta. Još jedna informacija koju zaboravili smo, snimat ćemo za Novu godinu onaj tradicionalni Q&A, pitanja i odgovori. Znači vi pitate mene ili Mišel ili oboje, znači šta vas interesuje i onda mi odgovaramo, kao što je bilo i za prethodne 2 nove godine. Tako da postavljajte pitanja u komentarima dole šta vas interesuje. Eto, i gledajte kanal Psiho Vuk put oko sveta. Sve dok se Pariz ne istopi u Seni.